Ndagusuhuje mukunzi wacu hari nako nguha ikaze. Iyi ni Queen Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi 2024 mu karere ka Ruhango humvikanye inkuru y'incamugongo yashenguye imitima y'abantu benshi. Naho muri aka karere abagabo bane bakekwaho kwicira mugenzi wabo mu muhuro w'ubukwe bw'umuturanyi wabo wari ufite ubukwe bw'umwana we. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mbuye bwatangaje ko ayo makuru y'urupfu rwa Niyigaba Janke uyu nyakwigendera barumenye, gusa akavuga ko abakekwaho iki cyaha batamwiciye mu muhuro, ko urugomo rwabereye hanze bawuvuyemo. Uraza kumenya mbese abo bagabo bamuzizaga iki, abaturage batangaje iki nyuma yo kubona bagenzi babo bishe umuturanyi wabo. Ubuyobozi burimo burasaba iki abaturage nyuma y'uko hagaragaye aya mahano muri aka karere yababaje benshi. Icyo nkusabye nyabona nuko wajushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubona amakuru ya Queen Radio uri mu ba mbere tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tukubwira byinshi cyangwa tukuramburira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo yagaragaye hariya mu karere ka Ruhango. Reka nongere mbahe ikaze rero. Iyi ni Queen Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Queen Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mu karere ka Ruhango abagabo bane barakekwaho kwicira mugenzi wabo mu muhuro w'ubukwe bw'umuturanyi wabo wari ufite umwana wari kuzakora ubukwe. Abagabo bane bo mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango barakekwaho kwicira mugenzi wabo mu muhuro w'ubukwe. Uyu nyakwigendera yitwaga Niyigaba Jacques, yari mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko, yari atuye mu mudugudu wa Kigabiro mu murenge wa Mbuye akarere ka Ruhango. Bamwe mu baturage babonye uko yishwe uyu nyakwigendera bavuga ko uyu Niyigaba Jacques yajyanye na bagenzi be mu muhuro w'ubukwe bw'umuturanyi wari ufite ubukwe bw'umwana we. Abo baturage babonye uyu nyakwigendera yicwa bavuze ko basohotse muri uwo muhuro barwana, batangira kumukubita. Umwe muri bo amukandagira mu nda kugeza ashizemo umwuka. Umwe mu baturage rero wabonye uyu nyakwigendera yicwa mu magambo ye yagize ati: "Nabonye uwitwa Majyambere ari umusigaranye, abandi bakizwa n'amaguru." Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Muhire Fulberite yabwiye itangazamakuru ko ayo makuru y'urupfu rwa Niyigaba Janke barumenye, gusa akavuga ko abakekwaho iki cyaha batamwiciye mu muhuro, ko urugomo rwabereye hanze bavuye muri uwo muhuro w'ubukwe bw'umuturanyi wabo wari ufite ubukwe bw'umwana we. Uyu muyobozi mu magambo ye yagize ati: "Uwo muntu yapfuye koko, birakekwa ko ari urugomo yakorewe na bagenzi be bari kumwe bavuye mu muhuro w'ubukwe." Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye avuga ko abashinjwaho iki cyaha bahise bafatwa, bakaba bajyanwe kuri sitasiyo ya RIB yo mu murenge wa Byimana kugira ngo hakorwe iperereza. Umurambo wa Niyigaba Janke wajyanwe mu bitaro bya Kinazi kugira ngo ukorerwe isuzuma. Abo bakekwaho nibasanga koko bamwishe bahite batabwa muri yombi. Muri aka karere ka Ruhango ni kenshi hakunze kumvikana inkuru z'abantu bicanye, gusa iyo mu biganiro n'itangazamakuru rijya rikorana n'ubuyobozi bw'aka karere, y'itangazamakuru bubajije kuri izo pfu za hato na hato ako karere zikunze kugaragaramo, ubuyobozi buvuga ko akarere kabo kari mu turere dutekanye mu gihugu. Gusa ibi babivuga bahereye kuri raporo zikorwa n'inzego z'umutekano. Ese koko ibyo ubuyobozi buvuga koko nibyo? Kuko iyo umuntu wese mubajije akarere ka Ruhango ahita yumva ko ikintu gikunze kuberamo ari inkuru zibabaje zitera agahinda. Niyo mpamvu rero tukubwira ko ugomba gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Queen Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.
mugire umunsi mwiza kandi Imana igomeze ibarinde. Iyi ni Ken Radio.